clear tu le ngai thatu song song te chi bai le vekule ole tun chu ma po hian Mizoram chunga thil thleng lang sar zualte khanan thiro vele thung don ani National Disaster Management Authority Delhi atanga technical expert local te chuan Nimin Khan Disaster Management and Rehabilitation Minister puke sap danga chu apisa an koma mizo te chu in sahuai anti thuan soi NDMA atanga mithiam local te hi senior consultant brigadier Rabudar Gurung senior consultant Dipali Jindal le project associate Anthony Jo Muthidante ania July ni somni le pakwa atanga nimin thengkhan cyclone rimal wanga Mizoram in chiatna atodan amhuna anzira chumi hnuwa DMR minister an huani NDMA mithiam te chuan mizo te chu tlangrama khopui zinga in sahuai ber anni mai thei thu DMR minister puke sap danga anshila building regulation tha nei apoimo tuiluan kor mumal lo wang hian chianrap thlak zok ala thlingpal thei antiani chanchuan ha tho chungchanga mizo ten waime an nei chu mizo te van nei na ani thu soin NDMA mithiam te chuan omzenei le zuala training board saini se atangkai le zual tur thu DMR minister an shilani bongkon le dur tlang in kara protected area chunga phalna nei lova in satu pakhat ke jasangalaka Aikal Municipal Corporation chuan Nimin Khan Bongkon Police Station a false information report an thelut nia thudon ani thudon danin AMC ho tu te chuan July ni somni le panga sangni somni le pali khan Bongkon durtlang leitanin kar kongte amhuna tloin protected area in ahuam chin ante tha July ni somni le parukha Municipal Commissioner Howin AMC enforcement staff 10 dan lova in sate anen fiabok Guwahati High Court PIL number 2 2024 thu chhuah zom lova in samek ke jasanga ramhlun not chu AMC thu nei tu te chuan ain sak ti top ngal tura sia tirna stop development order an pengala mase ke jasanga hian ain sak chu ti top lovin achun zom le ti siat ania wangin nimino gas ni khat khan AMC chuan Bongkon PS a FIR an thelu tani AMC malak na in AMC ho tu te Aikal DC le Aikal SP IO10 July ni somthum sangni somni le pali khan Bongkon durtlang leitanin kara Guwahati High Court thupek zom ani le ni lo anen fialia kongpui kama in sak phalna neya in samek chong khat po la sa zo lo te in samek ten in sak an chol san nge yem ti te dan phal lova mathar la anom le lo te petrol pump tura laya malak na thar aom le lo te anen dikani July ni somthuma in fiana hian phalna nei lova protected area chunga in samek le sazo to te en fia ngala nia Bongkon le durtlang in kara protected area huam chunga dan bo chia in samek le sazo to mi som panni anom mek ti hriatani dan bo chia in sazinga mi panga chu anin thiat tura ti na demolition order pek ani toa anjinga pakhat chuan Ministerial sangni somni pali khan a thiat toa midang pali chunga malak dan tur AMC chuan an buai pui me kani in sathar zinga mi pasari dangte chu anin sak mek le sak zo to te thia sak turin AMC chuan ma ala meka dananga in soifia tura hriat tirna pek an ni to ani lalhruai sanga chontlang pui longtlai district in Bongkon le durtlang kong half longa in sakna tur lei alain mi puitan har satna nasazok athen to lo nan AMC chuan ma ala zui zel nia thudon ani bokani thingthel primary school zirlai nu le pa te chuan thingthel primary school headmaster tura Sorkarin ada chuan dulova headmaster in anna azom tur Nimin Khan andang thingthel atanga thudon danin thingthel primary school headmaster atan hian 12 primary school a thoklai elbiak chungnga chu July ni somni le pathum sangni somni le pali khan sonani headmaster hian Nimin Khan anha zom turin thingthel primary school apana mase zirlai nu le pa te chuan du lovin thuziak sang keng chungin anlo dangani zirlai nu le pa te chuan headmaster chu mai chana muin
eng huna ma school zom lo tur le azomani chuan an fa te school kaltir an tum lo thu an lo shil elbiak chungnunga hi book pui khuani in thingthel primary school a hian kumsom panga alo thok towa chan sang sanga wang le na a thok thatok lova an hriat awangin thingthel vc te chuan june ni somni le pasari sangni somni le pani khan policy pa district education officer hna complain an thelu ta july ni somni le pasari sangni somni le pani khan 12 bunga sonani thingthel primary school a hian zirlai somli anoma zirtir tunghet pani le master role teacher pakhat anomani Department of Personnel and Administrative DPAR chuan Sorkar na thok chol lak chungchanga hriat tirna a chhuah chan thatak wang ni lo chuan chol lak ngot thei ani lo tia tarlang thudon danin Mizoram Sorkar in Aikal lak a khap hnuwa Aikal la te chuan an hna an zom hloma an zoma tanga rei lo te a chol an langhal hlom hei wang hian DPAR chuan July ni somthum sang ni somni le pali khan chol lak chungchanga hian thu chhuah siamani DPAR tarlan danin CCS Leave Rules 1972 ang chuan Sorkar na thoktana chol lak hi an dingna chan vo ani ngot lova chan thatak nein chol lak turani chol pethei tu te chu chol an pek donin CCS Leave Rules 1972 in chol lak na arem ti na anga chol petura ti ani thunei tu te chu instruction fel taka petura ti an nia Sorkar na thok te chu dan lova chol lak ti to pani theina tura thurual pui turin DPAR chuan an so mani bolho bok tenom bok Aikal lak hi dan kalpo nilo dan po na thil ti ania a bolho zia le poi a khoi thui thei zia kan soi to thina Aikal la tu tele Aikala lo tang du mai thin te hi dan mita chuan an sual dan ai nang rengani hetiang ti poi tina nei chu soilo in thiam lo na po nei mi lo thil ti dan pa nga ya ngai an tam hi amaka lo ngai na thiam satlia mai po ni lo acha ti hial zonga ron soi wai mele vc tele midang tam tak anom hian chiale tha hriat na moral lama kan tlak chian na sat to zialan tira hei hian in siam thatna na ti tur kan nga zia alan chian tir le zualani The Frontier Despachin chip chiar taka hemi chungchang a chhuah hi ilo en ho angule Aikal lak chan nia soi inang lo na sa chungkwa na le thiam thil le rui hlo kai noi in pol nuk mai Aikal la mi sang thum chuang oma chuan chuan lam ai nan lo viau po arin lok theya rinang nge in Aikal lak chan hi che sang sang oma dam lo na wanga Aikal la nia in soi an tam berani chungkwa damlo anuma wanga Aikal la po anom nual tin chungte chulpui angaya wanga Aikal la po anom na thiam lo wange mo thil dang wanga ho tu ten thoklo zok se anti po anom noka an pisa kai na na tho tur nei lo Aikal la po anom nual engwang taka Aikal la nge an ni rian mai lo Aikala na chel tu aya tangkai zo ka ngai te po an bang lo nikum December ni riata pulal duama kai soi ZPM Sorkar tharin Department zong te DPNAR Aikal an nei dan thelu tura ti angin Department somli le pali atangin Aikal la sangthum jathum somruk le panga anoma Aikal la te lak chan The Frontier Despachin azir chian tuma DPNAR January tha a adil chu Council of Ministerin alapom lowa wangin arem lova June ni Saria Council of Minister meeting in Aikal ti to vekna tura pomta Aikal lak chan nia soi then khat chu a hlimom lama te angai theya then khat chu an khongai thlaka then khatero amangan thlak damlo office kai theilo ten cholnei ma se then khat chuan an tho pui tele an hna in angong turte ma khuwa an ngai wangten an aya an fa tele chungte an kaltira hengmi te hi an thlonta ka wangin an hathoka berte an lakal thei si lova office then khat chuan an in dailo phani in TFD an shilani Aikal la zinga an na tanga kai sang ma se an kai san nan hatho thiam le si lo Department ho tu te ruam man na wanga Aikal la te anoma
then khat zu le rui hlo awanga na thok theilo lo theilowa Aikal la ma se an Aikal te lo tlem pe a abak zong tholo hlo la te anoma heng mi te hian alo thlo ni mi pui sum rui hlo le zuatan an manga angai thei ni in department ho tu ten TFD an thil tun chuma Aikal lak chan tarlan te hi department sang in DPNAR nena Aikal la ten an lak chan an tarlan dan ani izu masalama tarlan to chan chuan lam then khat te chu tun chuma hian thual non le ani to lowani chung ko kai hnoya a changchia nawrtawm tu an nei lo aizola school kalan fa te ompui angai state danga thok apasal zun thlum nei ompui angai namdang pasala aneya an state a an om delhi a pasal bula om apasal an transfera chungkua om ho theinan Aikalala missionary nu pui vaira ma om afa te an la te a nawpom chunga office akalin a tho pui te tan har satna asiam thina wangin Aikalala ani in dailona wangin naw anei midang kaltirani changchia zualai ani ba ka office in mipa an mamo zo ka wangin fa te zirna chomnan a hlo anin dailova aya anupui akala ain hlo fachin fanuri hlo nga ya neya the addiction center a oma chumi fanu chu en kolangai fapa drugs addict en kolangai a fapa drugs addict kalsan thei anilo nawaneya in dailona wangin midang kaltirani anghet lowaniya cheng sing khat sang thum zali somkwa a hlo chu chung kotana atlem tham ema wangin aya anu akal tira anin nadang athok ti te hi Aikal lak chungchanga chung ko bil bi ka buaina an chuan lam nei te chu ani na thiam thil kai hnoya chuan laboratory technician ania kumsom ni le pani chung dialysis technician na thoka kumsang ni som ni pani khan laboratory technician tura son ania laboratory lam a khoi than to lo wangin ho tu terem ti na in Aikalala mizole sap chong athiam lova computer certificate nei ma se computer khoi thiam lova LDC na athok thiam lova Aikalala lir thei khal turina fit lo akai sanga beisi angin na le mo phurna alak zo lo wangin aya mitang kai jok pani kalti ran ni tun lai thiam na aman phalo ana ange thei lo wangin ban maya duwa thok tu in dai lo wangin aya midang kalti rani match zirtir tu in dai lo wangin school defang ngai to chan chuanan department le LC teruam manna in Aikal lak tirani zirtir tu in dai lo na wangin headmaster shet puina in subject dang la thei chorani hindi teacher panni anom thowa wangin fit to lo a in tia na thok lamamo sia wangin Aikal lak tirani WE teacher ania sikulin WE class an nei lo baka zirtir tu in dailo na wangin Aikalala khi sikulin hlok tha ka ti hle leaf lak tu mania na thok anin dailo wangin Aikal lak tirani driver ania an office in lir thei khal turan nei lova ama a hrisel lo de uboka aya kal hi ama ain na atangkai zok ama ain afanu atangkai zok a pension an hai to a tun lai office na thiam tok to lo a thona khuwa lir thei alu thei lo 4 grade atanga LDC kaya niya computer thiam lawania wangin ama aya tangkai tur Aikalala sikulin atha jok beisein VC ten headmaster hena Aikal lak tir turin an ngen in lua turom lo Mexicap service om lo afapa thiam jok tual chung tong thiam lo ama cho zir tir tu oma training le khopui dor angai changin sikul khar angai fowa naw pang zirtir thei tur Aikal chora ama chu training kal anga ina kala khopui dor anga ina dor bok zirlai te sap tonga an chaklova an zirlai te sap tonga le turin khotual mi royani ama alak tlak lawa wangin afapa kal duty turin a fit lo anna athalo ti te ani heng mai ba ka hian chuan lam sang tam tak om thei ome chung ho te chu kan tar lang vek lo mayanga drugs ti thina nia sikula mu thlureng thina kumtluanin sikul akal tlai thina khotang point an thatan towa sikulin kan chet pha donin kan ria
LC le SMC tenen imberonin Aikal la mai turin kan titani ti te chung ko sum don na wangin ti te le amain inalua zuri hlawa wangin Aikalala ti te mai ba ka achan le wang kan siat puilo ti te thlengin Aikal la te chuan lam anita vek mai Sorkar na thok Aikal lak ti to vek chungchang a hian CM pulal doma kai shwai ZPM Sorkar hi thudel kilom haulova thlop tur ni in ka shavetlat mai achan chu Sorkar na thok te enkol na atana kumpinuin Indiaram au belai le Indiaram azalen nuwa dan siam omto zong zonga Sorkar na thokin Aikal an lak phal theina reng hi aom lova danang chuan Aikal lak hi thil thiang lo le Aikal lak chu dan bo chiat na ni awangin soimoi chop le in thiam chop theina tur engma dan hnuaya ain honglo ani top mai kan Sorkar thar ZPM Sorkar hi December ni riat khan aizola larsa pisale chen na in kopa larsa Dr. Hari Babu kambam pati chuan thu tiam tirina laluta hemizo hian kan CM thar pulal doma chuan chanchin bumi ten hena a Sorkarin angai poimo zual tur tele an Sorkar tran tira tangani chachunga ti tura an ruam han te puanga chungzinga chuan Sorkar na thok Aikal ti top te hi atelani Aikal lak ti top hi thil na men ani lo ti chu kan Sorkar in rel bol na lem le nau pangin khwal tele mangmoya kan kalrei to zia hrechianga piangin an man thiamo me atakin thil an han ti don ta ania Aikal lazat le an lak chan te department somthum le pasari ho tu ten an lak khom Department of Personnel and Administration Reform sa an the luwa chuan Sorkar na thok Aikal la hi mi sangthum zathum somruk le panga anomani Mizoram Sorkar hnuaian na thok hi mi singa vel tura da taila za zela som chelin Aikal an la ti na ni chu mi sangthum zathum somruk le panga ten Aikal an lak chan an soifia dan tlang pui chu hetiang hiani Risel lo na chuan lam mi sang ni som sari chung ko har sat na chuan lam mi za sari pathum mi mal har sat na chuan lam mi zathum som nga achan soilo mi som kwa thu nei tu ten an phal sak le ti tir nia in soi mi som thum panga zirna sang zok zirzom du wang mi som li pathum chandang wang mi som sari pali te an ni hetia hanen mai chuan atluang tlamang reng fu maya hetia nga zir chiang tu aizola chanchin bu chhuah the frontier dispatch chuan achip zui chun zoma TFD ziadan chuan Aikal lak chana chuan lam tamber risel lo na dota chung ko har san na chuan lam an nia zatel za chu mi mal har san na chuan lam an ni bok Aikal chor zong zong zinga zakwa som sari le pakhat za som ni le pakwa te chuan an chung khat nai vai an ai an kaltir ti in aziaka ringlo mi tia kan soi Indiaram phai vai hovin mak an ti chu mi thi to pakwa zetin Aikal an lo la char mai hi ania aza thak viona a thudik ani mewa wangin za tor lama kan tuang kan ti cha mai anga ya ni hi mi thi pakwa Aikal te hi General Administration Department hnuaya Shillong Mizoram House a thok kumsang ni som pakwa le sang ni som ni le pakhata thi te Aikal le Agriculture Department hnuaya mi pasari thi to te Aikal an nia Shillong Mizoram House a mi thi to te Aikal pahi te chu an chung te an ni lo ve ve a Agriculture Department hnuaya mi thi to Aikal pasari zinga paruk te chu an chung nupui unaw pa pathum mak pa fa pa te an ni GAD hnuaya Shillong Mizoram House a thok mi pakhat chu kumsang ni som ni pakhat khan abanga Aikal atan mi pahni lak an nia an chung khat laina lo hlir an ni thung Department pahni ho tu te hian na thok te an thi hian Sorkara an hriat tir lo ni in alang boka kan chang cheviawa dan le sai pui sak lo na alian khop mai Health and Family Welfare le School Education Department hnuaya Pastor nupui Aikal la pathum ve ve avain paruk anoma Mizoram ko san lian Presbyterian Baptist UPC Northeast India le UPC Mizoram ten an pastor ten nupui ten hatho anrem tilova chutianga wanga ataka na thoklova Aikal lata ni nan lang heba ka hian Sorkar na tho thei hun chung chu Mizoram atlang puin kum som ruk ni ma se
anin ziadana kum somruk la tlinglo atak taka kum somruk pel dai to le na thok hlei thei to lo mi somthum le pahni in Aikal an sorti DPNAR a report lu ta tang hian alanga rilrulama har sana nei nia in soi somria tanoma tual chung tong thiam lo chuan lam a Aikal la somsari panga anom bok na thiam lo chuan lama Aikal la somli le pahni anom boka na atana latu ten indu sakna uchuak manga anlak anni nge yarinoma na anlu tira thok thiam ve si an kai san nuwa thiam talo po anom nuala ni mel certificate ro puyang reng tak nei ma se taka na tho thiam lo le chortlak talo po anni mai thei bok zir chi ane ro chu anga yang chu sarkar na thok tura anlak laya indu sakna uchuak wanga lak ni theya ngai dang anlom chewa chungzinga Aikal la te chu zungol ve mi som pakwale rihlo ngai som ni an nia wanga na thok thei lo an nia sarkarin adana khwa in lua tur omlowa wanga Aikal la som pasari anoma in an saklak lo wang leo lewa Aikal la tamai nia in soi som pakhat anom bok heba ka hian an chen na in khwa venga tanga an na tho na mun pan na kong chia da wanga Aikal la nia in soi mi panga anoma midang har sa jok in lo tirna na Aikal la nia in soi pali anoma thawlu tuka wanga Aikal la nia in soi mi pathum anom bok pathian rongbol duwa wanga Aikal la te sa khothila wang tia soizaw bellote otorik so khala wang te athona kho a zuri chaibuai chin tu hlawa wang te rampona chena wang te aizola nathoka o ma wang te le nadang zona wanga Aikal la pakhat theu anom bokani tunma chon mizo te hi digna du le huaisen khochunga harsa zual abi kin resel lona wanga chanpui ngai te khai chuak thin kan nia mizo tlom ngai na tia kan soi thin po hi mani chan na thlen chunga midang ta na in hlan na in pek na ti in namdang hian min hril fia sak thin tuna chuan chu na sataka boin kan nam nun ziarang thale zaum tak chu kan kalsan tatel tela zonun moi tlom ngai na tia kan soi thin kan nam je tha chu sum ngai na wanga engma pui sak nei lo na in alo alam ta ni pastor nu pui paruk lain anom na ko sanin na tho an phal sak lo wanga Aikal an lak dan te pathian rong bol an duwa wanga Aikal la anom ma wang te hian kan sa khovon tharin kan thinlung a min tok lo wanga milema kan in siam na sadan hi achiang hle mai hi Christian na a that lo wang ni lovin kan nun pui lo wang le azir tir na kan zom dan apon lan em wang chawani Christian sa khwa chawani lo khovela sa kho dang zong hi khovela kanom chunga mishing dang te ne na kan chen ho na konga thil tha min zir tir vek ania mirinom lo le hlok na tur ania wanga mi siat lova dan bo chiat se hau lo te hi pon lam lang theya intisa khomi viau ma se sa khomi lem mai po ni lo milem ani top mai akum ka chiang ta che lo na a kum sang kha zakwa som ko pakwa sang ni borwell chu ani karing Press Trust of India ka nge nu lokani Mizorama setana betu te anin thoi dan le Christian biakin anti boroban dan ka zia kha Deccan Herald in aziak tu minglangin an lo chua India chimlam kho puilian pakhata Mizo welfare pol shwai tu mithiang lim rual khan an lo hol he maya thu chua hial an siama ka chang du lem lo ma se Facebook a blog lar tak misual.com mi mal taka min beji tak chiama khan kan ni na dik tak thup tuma a thalai chau in tarlan tum nam kan lo ni ti ziak lo theilovin min nor ta ni kan ni na dik tak lan chu atir ngam lova Isu a Kristan than pal noi war atiang maya in thup ngar tum nam kan ni na hi Aikal lak chungchang hian min ran phor mual phota atak taka kan sa khwa Christian na kan lak lap ziale mi in min sia sak don lo nia kan sia chuan kan ko san rong bol tu te thlengin Christian value mausam kan pui sak lo zia hi sarkar malak na hian aron phor mual phota me kani chu wangin tun kumza chuang Christiana kan in chal nuwa kan ma mo ber chu kan chung ril nun le khotlang nun siam that hi ani
kan diklo miao chuan kan phu tok sarkar bak kan nei the ngai hek lovang ti isiangu